ke kolam ya juga jai sar ke hai pendang lo kado be soal lo lapan ke ke PSL cel liter kedua masih lain lo ini tum pini thegam lo labang so karbiang lo BJP madam te tim karbiang lo CM Tuliram long hang kecari pilih ini tu mangkang pilih langkam kusita me ladak Howaraghat MEC constituency alam me langkam kusita sik sidul long live sik sidul long live election na nali tum bihai hai lapen ke nali tum pilo tam committee election na bihai hai ki bihai se ke phela do nang tum ad hoc committee ke sense nang tum alo ke rong khai se nang tum se me ke pateng to ke nang tum arong kan phela ke election me bi ang ko pen se nang tum alo ke rong khai se nang tum se me ke teng ko rong kan thi অতি সোনকালে বাই ইলেকশ্যন পাতিব লাগে আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ টাউন কমিটি মিউনিচিপাল কমিটি বোৰ্ড সকলো এডক কৰি থৈ দিছে Tumda nangli komane bera tangho komane rong hang tangho nangli tumda khai long ri phache hoi blok tai labang solong along klam long bangoi nangli tum hala dak pen dia nangli tum khai ti hon nei kacheng hon ji blok tang te PSLC kai ke khai ki solam asolam je ke thang adim kasi bangoi itu kai ke tanang tum han tori kuang kasi noi tum slogan hang na PSLC long live PSLC long live Abi mati pini ani asa. Hala dak election thordun ji ta ho. Pini hala dak election Bihar lang do. Kachong da makar bi tum Hyderabad ko nane Gujarat kachong da makar bi tum. Hala dak election thordun ji tu. Hala dak minje tu nong ji ma. Election ati ke nang pili ma. Sita pini tum da bek long le. Election ati ke ta dak. Alo ni be tu kan se pi da lo. Pahai da lo. Nang ini jangan je phara nang to. Kupi phara nang ko henda jo jo hai. Pipala nang jo te hai. Dekha sing ke aunge. Korting jir igmarli bong marli atum lapendak Howaraghat Legislative Assembly area kachetong atum lapen along aprek pendado tema setag alang litum si pini Japon lo alam abang pini alam kedo ikop athege ilitum kaching hon ojit de Member of Karbi Anglong Autonomous Council October 7 Arni 17 October 7 ইয়াকে October 7 বুলিহে কৈ দিলে আকৌ 25 বুলি 24 হ'ব লাগে নহয় জানো 24 এইটো কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব 24 যোৱা বছৰ ঢুকালে এতিয়া 7 মাহ বেছি হ'ব ইয়াত নিয়মতে ইয়াত অৱশ্যে কাউন্সিল ৰুলত 6 মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগে বুলি ইয়াত কোৱা নাই ইয়াত কৈছে in the event of any vacancy arising in a constituency under sub rule 1 or 2 the governor shall by notification in the gazette call upon the constituency to elect a new person to fill the vacancy within such time as may be specified in the notification, and these rules shall apply as far as may be regarding the procedure for the election of a member to fill such a vacancy. Lada ketok la pohelo nika siklen trop angbo pedo tunangi po bangke
MLA là pen MP alam. MLA MP at tumyong si Kuyan Trokang Bong resign det tame la pen ke thilot tame wa expel det tame la son lo te hadak election do tunangi kwalam do la ki puiya theke itum democratic adet apo council long la pen council long lisita constituency ang bong representative dobek nangji lahela alam mangge athema representative hello abinong kam lam kaning dia bang ke claim nang dia bang la katowe constituent non ke Howaraghat constituency an amuni datum aning ke hang ason an kisung ason an alang li sining yan ang po ayanon ni tikloyong proxy so selo kaning dia bang wedelo ke claim dia bang wedelo la pulate la ke constitutional failure pula yalam mangi constitution failed that lo la pot si democracy da failed that lo la da la si democracy ke fail bhedem nang ji pusi constitution ke fail bhedem nang ji pusi election do bek nang ji la pen governor si la notification issue nang ji peklang nang ji le la ke vacant lo pu la so Howaraghat a constituency ke in Thaidang lo avedek lo amunit representative kanti pinangya bang ke claim pinangya bang avedek lo pura governor si notice along peklang nangji la penala ka peklang along election ta kapedoya phan Abi mati piniani apa? Haladak si election thordun ti taho. Pine haladak election Bihar lang gado. Kachong da makar bi tum Hyderabad konane Gujarat kachong da makar bi tum haladak election thordun ti tu haladak minje tu nong di ma. Election ati kana ti ma. Sita pini tu ka bek love. Election ati kana da. Alon ni be tu masih ti galo. Pahai galo. Nalini jangan je pahang itu. Ni pona thegala hello chu October troxy chu ning 2024 aningkan ilitum kaching hon Ojit Kumar De ilitum deputy chairman lo la pen MSC dak Howaraghat pen alangli dak pirthe pen chu obup lo anke la 1951 are rules constituting district council la so rule ateng 16 rule 16 ateng pen lote governor si la ke vacant lo pu punang po asid vacant lo pu notice pinang po la pen ke la puan atarikang bong election by election doji pu punang ji ange non ciklo John Troxy ta so selo governor no anda notice pipelang la pen election kape doji alam ta thangda klang klelang la son pulotang te la ke democracy arlon la ke violate le la ke karkan le la arkan pet penajok Howaraghat MSC a area a munit atum ke alang litum a representative avedet le alam the bangga representative avedet lo te alang litum a phan kaningje dunjia bang munit avedet le la hello council long ning hok tame kaningje donje ke claim ya bang avedet la si nilitum pulo elect non governor la 2013 aningkan amendment do 27 amendment do la so rule 16 aputhak la so teng pen notification pi serak nangi la Howaraghat MSC a constituency ke ing Thaidang lo la ke kachipai pu bang avedet lo pura alangli governor si notice pinanggi la pen election pe du thu serak nei la jasement ne litung kipu la pen isia bangke dipu municipal board la pen along town ko Howaraghat amatalo Howaraghat municipal board la pen Hamren municipal board la pen ke dong mukak town committee Bokulia la pen ke Dengao la pen Langhin la pen ke
Bukajan lapen ke Koloni. Fuloni do lang election no anda pedode de ningkan dam bom la binong ke ningkan ke thom pen batai si election pedo nangi town committee an ke setan non anta pedode de la alang litum aron repensi non anta la ad hoc committee si selamver la son ge la ke democratic karkan lo rat atom phan democratic ajak kong cepa harjak long ledet lo la pen alang litum rat atum ko pima aning ke hang hala soalam ningje long ledet lo la potsi nonomat election la town committee municipal board along an election pedo serak nei pusin itum pinita dak dolo arni siata dolo pinita dolo akon litum ako son a meeting do tu bom jilang demonstration do tu bom jilang sini dundi la soalam mangge lage bang bongo sena tung kan ningya lambo lage RSS bongo sena tung kan ningya lam PHLC ke isi biaji lage angring hala ame thang atum ke cheplang vera pot la si hala son ni tum ta cheplang du ni bon pasi ke tin la son ne li tung hala son cheplang mane de jige kala Howaraghat long la non by election padoi phana nangli hin pen pan pini tin pura lo pidai lage governor phansi pidampo ni tu governor sila claim nahi yang tu se arni ke hokon piha arni yang tu se hokon lo ke pidai pinilo lo sinon nili dam da prang po adisi phan piam phet ko